your golden moonlight. Malugil silsin marbe klaro na huy. Hikpal mga sulem ruk namo sa mat yang niya BSL program na kausi sa akla. Diway gal bekal program mga telo banggetan ora idung chawon to review. Direkal malugil ang ngudel el lo banggetan lang adal marat miu Jackson Henry. Welcome back Mr. Henry. Thank you. Direkal Tabelok Publisher Mr. Moses Uludong. Malugil silsin marbe tiada rubah. Di way gitu ko na bekal program lagi bak mo telo ko ngale mister yung muskaw at tagal ako ngale ang ay sir mo ko oral may makul muskaw ba mo mo le oral biwet le Long wow. I say, no brado wow, maran man sole. Akbi, wala na umulmol me. Nga niya, pilot project na TMC at time. Okay. Gimlo, sa mga kakanik mama Mr. Diaz, Diaz Broadcasting. Dilangin mo try lo si wasik. So sila nga niya kasi sa actor. Do si subida YouTube. Niya broadcasting niya radio ni. Okay. Mangkora Naboria link. link gida mo piso ka rekla na bolot ngel wasi alskum komrong sira radio na Diaz gimrenga sule la Diaz. No so link ka tel ka sa. Okay. Malmasala Diaz. Diaz. Donation na Mr. Diaz mergid para to bela lo. Diak maral to information na global goal magiyadal di link up. Kung masale rupa ke maranga ka maral lo koraw ngawal. Ma-aksile mo mora lura Manila, eso lang yang ara Manila mora Hong Kong. Malo nga sirele, ngara Manila mora Hong Kong, it's an hour and 35 minutes. Airfare adi $250. Eso lang ya hours ringi malungil ka take off ra say 10 at klara tutaw. Omren der seng swel mang tiang a daylight flight. Silver Hong Kong kami namo sebo ko medengayang. Tara, the most efficient place in the world. Maral, raroguy. Mas-service sa ungil, diya ko ram tet arak rang-rang. Mal, lumlar mo del mo say. Kirdi nga ra, agi del immigration, makastum se. Marare dileng, hindi pas ra immigration, ya opera custom pa se, nothing to declare, everything mo Ooy. Mal efficient el bulu. Nga ka, amlor Hong Kong, makuk, mitin baby sa lead, ngar say, mabibira businessmen. Magim adu eselo adu triagi del adal ngara gagi del bulu kami rubak man mo moltok maset tial mainstream media ramrigel amal biased mo adra sina mal biased magda tora mga sperber adra sinal tora wa enemirgi de esol dominator blulad loko mangita human rights legacy tir ma practice tir de selo adu tigagi del businessmen nga se tuk maset tiang by opposite leng domesa history Amerigel esera 1882 etable pasala antela the Chinese Exclusion Act tel acta wa me prevent rasina man migrate tel mora Amerigel meantime tira open migration mo ara Europe matomok to ora Statue of Liberty welcome immigrants. Meantime, with the preventer Chinese, manggoramle agidale opinion adara bluak masetial liero perila tiga nga enemy Amerigel. Hindi sa dungdur adara sinat mase kama madak intention kama take over blulad. Kama babay so malmornya ngila del will tora shobay matora cultural exchange. Letida statistics na to mase al sales and 372,000 el students ra college sa Amerigel students ra sina. Tiga ada sinak masih sel next generation or mama ada sina amongod out the swam. Sorry ra international exposure, sorry ra abud amasyobay ni sel guktora military sem maldak losad ringi. Edo mesel gider miruba ke tial US defense policy tir direct kalway long sperebra sinar why enemy hindi ado dur tiga ta sinak museno kama madakal so amal take over abulad au lagi din kara anamo satel murura investment namal mora gagi dele defense len tial 7th fleet tabi natmura south China Sea kama direct namo warik masakale di gidin kara luma me bolas mamal el trade legal dyan la digas el marar tial South China Sea.
Se loreng sa adra sinal malgol waisay. Imomol po sige adra belawa. Gidel careful man yakad attack tagidel mainstream United States media luar uli sinal ba inimirikit. Which comes to another of the swell ko tilob tagidel trip. Gumdas na mo gidel moringia some kind of a trade mission ma cultural exchange office sa Sina Rebelaw magida mo Sina. And here's the purpose of Sir Mirubak. As kumang anytime lang nga crisis, al ubang nga rin adjal Sina ngaral nat murad bed ang nga emergency nga and sa ela present el dingus el tengwa ya kolra Beijing mase. This is the Palau president nga isel. Seguida connect dirigida marada Sina mandiya ka moriya ka a misunderstanding. Mas kumang ganun madakit mas seglel mo abot target ra military ra Sina seguida link ka at teligibel miski da confidence mas sumaria crisis everything nga natin wa. Ado al time hindi kay gay. Mangmal to me it's more dangerous alagad engage with our counterparts. Especially in the area of tourism, commerce. Sina diya kasi edel lugar mo kaya o sanged del mortil. A prediction another 10 years tanang mo world biggest economy. Seguida akora mala information na madurar adra Sina man mo multik masing moral gired start engagement. Silent ra klol Sina in by klo the luserngi. We gotta start a link. Hopefully tigal other olbil ma presidenta pass some kind of resolution or law link again mainland China for the purpose of trade, commerce, and tourism. Hindi ka ral tumali, kaya enemy na Sina. And I'm sure the people of Taiwan will understand it. At Taiwan direct ko to investment to tira mainland China. Why say yan irma? Mang gida ka continue engage at that o sige del channel maintain a peace ma prosperity ra region dagid. Sila ko ra information kinila tayo del trip ra ko man sa. Sa ule Mr. Henry kami to ko ra mabibir ako ra kami tigilin si Mr. Ulo. Hindi ako malungil todo sokol merbiro will close el casos en wayel lugo klol garro luba pasar ala Sina adiakan rawet malgire del mawil lomdas leki amna Sina aigel history o aisrigid igal subela language sama atleta rabnato ma igil ngargi rabluad raid almei o til wasigida amlara southern China sel el teams Sina imran mura Taiwan rangara 4,000 years ingara Taiwan 3,000 years ko pidi metia mahuriping barwa Indonesia iki omsubum naringi sel conference mantia 2018 nakamle madre tringil the professor ra blul other rogil Sina molmut na Taiwan ma huriping ma Amrigel ma Australia ma South Pacific tumlo aisar segi del relationship rigid nga kadim na ko gudung litial to bakme challenge ti to all tabu ma home omsu imura to ko uspe ringil link rigid del mora Sina language sa to ko bakko segi da imura to ko mengbulgula seng sel da mora waras ma rexi ikadak medati madire basyo tulunglel belaun ma Taiwan ma mura Sina ngara ewal sika ya tulunglel del mura brigel ngara trip madrangel sika tulunglel ma Europe ngara lu sika menglasa gid mo madrangel was ako to raklaat to syuhang matuko asu gidak medati giredel oy idiriga katal ngara blua de bel o mga madrigida ada Sina menggiredel mo madrangel giredel mo o mesra history hindi ka attack rar bel level at para adram rigel il molar mortiv e bukto pod matnit mura adra Sina meng seguida e digo oti tial ku pesel el togoy como tengo sem nato da pesel list la kabelmente bela obla saina presidente será a January 2023 el arra el wase ania erul dar tama wa material at el kabelmente bela am la tabdia togol wase diga trigel wasing undesirable aliens palu persona non grata to Miguel
tirigil na momugul la ngarbela ula. Erul dar tira atrasina. Ya trui mate tira atra huriping. Ya 14 tira ada Bangladesh. Ya tira ada Vietnam. Ya terur tira ada Malaysia. Imo ada Nepal. Imo ada Taiwan. Ma imo refugee. Ma imo el ada Amrigel. Interesting gel ada Taiwan. Gel bui ngiwal. Gel andi musub sin klela yen an. Kaya bigyan bui metiang lasta kartiam to kausi kini ada immigration. Tanam tikini. Yan sala gel to. Ma imortin gel adrala Rediram Miguel ne adrala obisa esi makakarani ma attorney general to kam lokawat makara il list gel Krista Boyd Nafstad. Gedre lang sige the list. Interesting bro sige the list lutudia president include article 14 al will declare tira president ramang sao sera December 2017 el undesirable alien ya tira 9 al adra huriping ma 5 al adra sina. Interesting silo mes tiang betokor tira adra sina. Bergulasi ba question nga ka deklos tira tangar tiang temlatu de ngaralis menderek wasing wire atrasinal al era atrasinal dangar belawa ide to hotel lubet adrases malubet adro mungkin malubet to rol ligel ngarba plu rol again aktigo mes sitia kalel el bias wagel molgoy kira atrasinal di kira del mogorgi klen kausen molgoy mral to obsuba se nadil sen ay marakal mongi tira mo ko misisi il bululat darol la kaysay maklusol. Sa kawa Mr. Toribio ngaya ora kami O hindi ka mo to a presidenteng malreiterate ro sige independent ro. Kita dia ka enemirigid mo. Ako mo sutial wasen dia ka do adrasina. Ako dito may electric to dia ka adultran. Adultera ka tingnan sige independent. Kita dia ka letel sa nila marigel. Kita sa nila telefon sa ko ko sila sina makundas lang. Under second palasira presidente tigal adro rutra ura dia kalorur o sisul treta. Mual ko rulitian mo o tudo la blura sina. Ra aure hindi kum das se. He practically says so say. A decision rig mo legal baby rablu dia kal bind de may gel. Friendship rig de mamrigel. Mang akum das kini tigal adra government ro ura legal de rol masat tiral molgori. Pod autira to economy. Ilang dito at mo package at tutya kita mo mayo terang ara. Bukti mo ato ko ekonomi da open sige December. Le imo na to il leo asal suko mo mo fully independent nation. Ingil 350,000 tourist. 60,000 al population, mas 700,000 al tourist. Kita al achieve ringi. Kita lo le achieve saya da kanik tergit masida. A history o wise tergit was sera da kanik tergit gerdim lo 150,000 na tarak. Igual tiro del buquete porque te siensera. Ari tu del gide no tendera di porita ma. Muna senti yo gide el adrablu bedaktara dele. Di sina to tong lilo asing. Obora top side mo makal mora renda ko obora gal ser belaw rogir. Itemla mo partra. Yal local economy ra. Yang wise kung daso a Chamber of Commerce na mo gilo tugdiya. Exactly. Masi. Palau is open to your investment. To anybody. But presently, clearly, Muramdala Newsek must say, our country welcomes Chinese investors. The good people are welcome. At tamiya din lilway sera. At temel temle front page at temela ratara time. Kung nasa giyadal tumidiya uduswela Republic Gilik must say, kamamadag enemy kamam, as kumasina swallow showalo bagel velaw, asimara wide open. Mam saulin Mr. Henry. Mr. Udo ang kabe October sel kukura tapi kerkau. Pas kanti. Dia ngaria. Ngaria es el pirgano madengel was sera mandea. Rada seneta ilo adra la artilmonge nos modia ul de suel 17 page no muso de la aigel ku kosngela adra la senet el girel sel el compact review agreement bel saingia a minister of finance ma Abraham Briguerra, New Guinea, Port Moresby, on Emil. Mereka sel agreement tamne lu matan
Lama bien. Lagi nga na, Tokyo ko. Hebil. Tatemui seguir kuk dusu adrala rasene. Emral girel mudusual sei. Ungil gida president ma ministerio se girel mo ratifar girel mo ko ngi olbira kulo. Ngodolingit lo sel sibil mo subil mo ungil el review ngil maldi gid lo meser ngi emrogoe. Ebolo truklo dusu sen wangarang. Hindi giril at least ngaringal ngat ira alsel. En ngaringa yel au plot mur gringing kal adam ne negosyo logo mangket. Diakal makita longo longas. For example nakti kanam lago ringi ngaringi atko omloko giril away atko hospital. Ma school, ma food stamp igel baby ra federal program el sab el osis pel mera ma wa insurance el mer belau hindi giril mo ya ka ti igel al du. Nga kadirigal manong manalo sel 50 million na ko terrak 50 million na second rak ungiru rak mura investment ram digel se ide kalungil uldas gide ngul investing ir belaw sugum ay ka udude ay ka ulto meskit anganya ul ay ka olengil tel belwa me adam digel narulido se kadmay kalu ako tet meski mutude olnga belwat ekadmal invest ram digel meski adam digel ko maleng muru rasyo partit mabli ngam na kasi mal invest ram belwat ako mes se igi ma ngani sel 5 million more maintenance ma 5 million more infrastructure o kita guess rama al kada mo se igi o taka project ni instead of mal berglaudo de mo project kita erul tukol ko mesel amal gedo mod endi close to tlel abol adara ulbiya rulaw abol subi ukloto da sul girele malbi kata klaw otemelalla nidil major agreement contract government trebela moruli presidenta negos ulbiya rula girel giba advice awul dasul morngi imrko ko ngeni malubendia dia igida imultukoy el lubong ligeludo bodola kampak ngugi malgira do biak ulau nungil subi yung to daw swil kirel disegi da na sokalo oti Ulit sila ngirmang o misay igel urora igel do ora kampak makbinung tel contract yung malalwal sumko ko na makita itera udo de tori ka udo de ko na ngarnya wal gulisir kita government travel development travel bela mak tira kalau muyori om das ulasi ulgo man to koy mang jakal makita om deposit udo de mara abang kana brigel ending limited to us di udo da NDPP hindi akal sumira dra bola ben memena udo da NDPP yang udo de man sum udo de na abang kana brigel hindi reserve mo economy na blue bela Betul di mengetmok le dia kalau list to spek dengan abang di del tanga authorized lo to malu beto law olgil developer buat developer trabajo kita di umur ya kita rabot umur ngilu dudet makumda sendiri kalau di ngarinya asmerela negotiation makumda segal do agil asmel mula on the suire ngarinya di lia adal baratang eren sebe de mum do ngalta tronside Ego, musibil convince luase. Mal mo tokol tamel go tumra ba dingado luase ngariyaw dude. Hindi dia ka imol dunga olingil. Agel rogo lu dude da gire del kita kotel berde agel bangalo ngora dia ka sel lo to dala lo tur gurgis. Dia nga malomrat lagi tokoileng. Again, Dial Compact, let's not forget. This is a defense treaty. It's not made for the purpose of making Palau economically self-sufficient. It's not in there. Paulak turut po sa Michael $100 million lokong mara trust fund and mal maskid. Ito to bebira development bank. Ito nga bebil create a sovereign wealth fund ergid el bornya board. Ito invest travel wad logi sa igana mirgid. The return on our investment. So look, ROI is a lot higher. El omotura stock market kaya mala 7%. SL drop. Ito ang benefit rin corporation ng United States. Pamarigil lang mal smart at masi. Akbos kami telo di mi will mal malaw kalngigil.
Di ko tu nga ice packs, mang di nga ice packs frozen. E mangir sir madrak lang lugong ang otobedi. As ligayas, kita mo madrak lang rin di nga ice packs sa lang igil. Mga kamal emphasize mo sa sumara teller. Please go back to the table at mase. Tial $100 million blam lutel mas kamen mutel ngu. Adya kal help ra a private sector a Republic of Palau. Motungi teludo dra account ra kama medika mam. I see. Ngara mase. Ngara mang komodal teludo. Don't you trust us? Tigal ngalakam lapto dra. Askura mriro laba NBA tir mangarang. Kamama we can manage our own money. Sige daw duswek. Ang saule adal bay a presidenta earlier ang no sabi na natin lang ama wala idong maduri. Ang OIs lang ay ko ra no tat sa tawara housing. Magi ko ra kasi ngani ako ra program ra initiative ra ko ra na initiate rin sa kasi ko ra mo address tial housing ra. En masawag ti ay gidel up to $20 million sa loan. Tiang awal sa loan erong soft loan ra o era dok mga diesel 50 wala dok mga $50 million katam lar ti ay gidel may. Din ka kamlo touch at kaya gidel kotel loan lo kasi. Sel lang ang akal metang ulme loan ng 1% hindi sel harar sel el bank ka harar ng 7% mangwayar klo taxpayer sa direct pick up sel klo ta. Hindi kaya gidel idea ti al ludo na kapakta mal fit se bedel what ala ka duro lagi nang dito what tali bringin un supporter sa dito programa na kabalment. El aspe del ulme al sugum sel bank at Taiwan at charge gidel 7% ko man sa starter sa gidi. Ang ulme 7% mang ngara ka lamin gidi kada manglor ngi moklo way say gidi. A Krember Trigel, adram Rigel mle. Tigel private sector mle otherwise sige tora a loan matora investment mergelaw. Tingirak mase loan to the point of recklessness. Sek mase bestrir loan mo gel swal bankrupt ta bank di bestrir other bela do. Let us pay loan growth tel private sector. Mang sige di advisor let tell the status quo ng ari. Kadmut another 50 years sir wala idung et med na mo ruba kale bla bora 6 feet under. Edo sisyo economic state regime. Len kita ngara slow boat. Abru ngara speed boat kita ngara. Lagi ngara ke di wana bari gini. Na bomba. Kita ngara mo magire tergibel. Tweak it system ng ari. Yan ma. Ara yan ma. Kam nda kalau dilas statement ka kita tapira hirma Switzerland bora. Ba. Hindi, akmal, akimut lo meleklo siya. Ang ulmong kora, masarugod sildo mesro omrul, matukora yosang, el mel builet, momsadra yosang ba. Blur belaw, maulak malwasi. Girer el moringia ngaret, mausenge de tial yosang adra blur, tial yosang bela. Igagin lo do dra kampak, legal kong maurer ako tulong singil o tuil mo. Migir at least el moringia public hearing, kung mo mesa ikanale, akimut mal, do meleklo siya, kotel lebu sesum, mosong saudo selbom ela poko mo kumara housing hindi ka sa housing pala housing kasi namo de kasi ela ko kung sa imol mas kasi namo we have to do something especially ay kan gito showal mas struggle ngalam de kasi edro to do mo sa showal hara tax tir ibn hara awaden gimaral moro ikaw malubon initial financing mostly ikan mortim tukuklu to develop. Etos temo ay kaso eda mo loan mo interest sel mo suki. Mangmanda gisal wase girin lo audo sel ministry raser sama environment ma avao. Lese se akot close to tel ministry ekot gigre yo sakari less 10 to 2 million. Ya resta ngara 5-6 million ay kan 8 ministries. Mangmal girer rome sa ikan dong dengeros. Kita ngaring atel giblo atel mal rawa thinking rigi. Lesel bodoru la yosang. Eko dotok da onas aududi rara ada government ma oitian nombre ma ada olbia gula da onas aududi. Ya atel abul ngara SS mundia ka aududi ngara private sector ma da gudgel was tiak ta magraran ngilu das. Kitimul beskebe di tuasal sugum Rasel to angel el senator Amrigel na uriping lo ase to gerengir siapa lo ase
Timila Marcos sa mula huriping was in igato as I met 60 some cowards and one Sanma pitch. You know, kaya era ser mo sa dringi en tial krigal policy maker sa kora madak take a risk for example simple I like the most simple as allow sa uno but give them subsidy tax ma al subsidize sa kanila nga mal kanila mabi lomborok portial to ko kita so increase local food production again Tipo na nga sa uro yun, lo message gira lagi ya. Why not tax lagi? I see. Ya, tigil. Mga kasaliguran ay kalbulak, baral di muluan news. Ahuri pinga na to the news net masi. All startup business will give you tax break for 1 year. Sa second year, agi mas kimia 50% off. Awak tabra agi dale Hong Kong, etek masi. Gerro gul startup. Alo bagami le bankrupt ra time ra pandemic na muta startup. Will give you 16.5% tax write-off a first year, mas second year. Tapos dito at startup. Oo, kamo. A startup trigel ba di mo I see. Kami madangay sa startup business, hindi was kogi sa take off ra runway. Kaya October da krisi MLD mall swallow bua engine rambling. Let's say gidel first year, hotel critical leka kamasubra makita kao o siga make sure ma revenue arrival pay expense. Pag-government na ginelo sa till survive first year, yan irma. Let's come to survive first year, a second year, third year na mo tribo kabakatlo. Maula SBA ra Mrigela, di ba ulo mastrira, adra Mrigela tax off magagidele guarantee na 90% guarantee ra loan tit. Sell first year a critical year. I see. Hindi o itinensera ka school sell first o mga itinensay sa critical year. Sell second mo ka namo mo duur ka. Mang abela dia ka incentive mo ra startup mang kombalil startup multiple all problem lang a risk man high what I do So, Diyak da kung dasulu asing ulgo mang ngaria collective ideas girela government rin. Representa mo ko ratang ama sel kotel tokol gira del maldabo de bigi sera almera adra mrigel misadra compact de dobi. Ilan diak tun taugil mata amakni. Tumitig say agam ramrigel. Divider tiga takang gerti. You know, misal alamen di mlaka collective dito na kung deswede do dong do utir. Ya rukul belam lo rabai maru lam lo reger. Kita enta abel kau kita kan rogo ya dia lam rai. You know? Ako om basura sega dia ka collective itu agi dia kan do president. Yung president ng republic lo ngi tra do lo si. Nglaw lo para public hearing. You know? Di ba nga ka, ikaw morula ka na di mo ulang. Nasarak lang ako. Diya ka collective idea sa namlur belaw nila. Ako na, simbahan kita lang. Armaria tala ako sumustra. Tirgal, the secure, tirgal olbil. Ako absolutely diya ka. Mga dado na society. At least ako sa credit na president, may maugit ka doon. Kaya ito ko rin, mga tirgal mal absolutely diya. Hindi yung Martin Tir. ya kahalik pega kami tilang at tara information pudur tin ara Sina ngara Hong Kong yak masay selo mes na history of Sina for the past 13,000 years a policy of Sina have always been the same dia ka mal change ringi masay we are a free market economy bulgulak malwase amagiter mama we are raudod dimrigel is a capitalist country sa ML mo billionaire pura government ram rigel Saudi or Riyadh at government ram rigel. Di ka matasina diak. There is no billionaire nga ra CCP. Ma policy is always the same. Ma agagel ge boruk mase peace and prosperity agim ngarngi a world domination ajak langar agenda ka man. Amrigel kalel ngarngi tileng man si a defense policy. And at the same time marwa Trump will billionaire not pura government. Mas nga power till change a course ra ablurir. Di ka ma'am? We have been like that for the past 13,000 years. They change dynasties from Ming Dynasty, Tang Dynasty, or Ming Dynasty. The collective consciousness Rasina has not changed for 13,000 years. Mukurat tal tukor mo lugar ngi. Hindi mo niya collective uluswela abelaw.
Guktiya ka agad di mora, news edit mo, the swell, gukmot out the swell other olbil. Exactly. Sa ulo, Mr. Hindi. Paskatial Oo, hindi nga ka. Tiyan mo rin kalsandeng. Kaya nga, arbitra sa iba lang derbe. At sports. Maging mga lakan ngulo, may sentit, 2 años. Ako nga, o nga kalmura, trend rato ko na sports lang, lulaw lang. We have been deteriorated to the point that wala mo diyak maatras pa athletes at facilities. Ako rin stigal, rukul adam namin belaw. Komeran ng tanga tinamang ng facilities. Hindi na katatil wada dulwasi. Mlan ka kami sa kama Martin na sila mula. None whatsoever. Makumda sa ablur belaw amla mo spera bala sports ro wala tiksik. Sira about 3-4 months ago, ang mga ulungan sa social team na sa ibang lulurok clean bay. Amla nga dira alsi. Ay kay insulting mo na integrity na sports na lulurok. Tiyan mo kal Sunday, itumner junior sa team na sa iba. Tudim lo magera tiyan major league belaw. Dice que tira amrael o ba bandera. Nice. Ay belaw andim la ka talbon makitar. Nang mo dia kal issue tiyan mo na sport. Mga kaya kami adra yakul mo ragwa. Baro mo na 7 inning. Itial gurandam la mo, Shegel wasim, chance na bits. Le, ngino ita bits, 6.5 inning, perfect. Sir andar niya maral. Bitingal po yung rebelaw, marpo yung rakwa, masih. Ngilaan next silvarer, ngilado. Chance ringi. Itinal mo tum ngino it 1 more bits. Sira albadia homarang di tilo badra light na stadium dimlo dibus. Magimon momrek. Como itu? Agi mo tayo abet tilmutul mo nga. Amartilo albadin mralungil land drive lengalak na showstop. Ngane imol bigragwa bigram brigel na boys. Dili dikek tiam no supir gen mal. Urala kurbeng. Endo el mediro magimo magi. Agi mo rapula ana. Ang ilamul magil bangal. Isa lagi may Yagi dim na skogil me tenga rai yagi metti abasel par rat skojo. Dim tenga skogil mo masarap. Hindi mil mal termor olbira lula. Mon mostobra madal olbira lula gimran mo gi mam tutir ka ara ko galis maru ko bela olbangan ra ma. Lindim ngari ato ko ra ngara mo lo siguro ko let tanga didi. We would rather send you more agodal lutum ne get defeated. Sige ko bes ng narmi. Kita dim el sentía que ada mesado de ser ya kiura last week. Kan ngarian maret kedi me mata se. Bara ara como dingin wa sabe la ko tulungi na facility siringi. Ang ara mo gidio ya kiura ara. Esel dabora 69 Olympic ngaria ngakribelo dira katarri. Imo ngiya Clara Martin so. Bang imo ra Clara issues. Esel ko bakal mora early 40s ngaria clear bakal ngayon. Ngaria tos, ngaria yung tinagal mo lang doon lang. Yan katamlang wa sports mo di. Kora dia kapal ko dito kung makora simbar niya dolmol mol dia katapalura. Sira albon niya marasong. Di sa kaltim lo mereka dia katol ko rin. Kita marun magel bulu. Hindi ka ko ramla model mo ko. Ya, kasi kita tigilin mo rin ko sa nga. Selbon niya kita klokol. Ya kapal men dia kal partner. Sira nga kamne tegrelbi nga ni temel Olympic. Sel gim nga rakuran del bon mereka rin siya once upon a time. Hindi mo makalat kilt mura kuran din as a president. Sel lemeng ul top da kalian all star matter tir. Telgi mo mereng su, telgi mo yasinto. Tubil dra moral gid mo kadmo na point sel albora sa iba lobet afrang itigal adro kam do ako kat. Di ko na siya gid el kliba la gid rato ko na sports sa malmlar mid. Melan dia do sauder tial nomrek huk na chance mom sauder amora masyar. Esel kotel sad news. Ada bela kotel appreciate ni Rogi. Arteru disable ngal kang ila medal. Di mo siya sin masa sel bulul de kera al ser rato ko sport. Mga ria facilities kita malungil kita ro dia kati itiam matris. Len suado toys. Ang pala di mo mera, ikaw nga kung baso ang
Abela girel oiti awan energy ra kabelment tringi fokus ara youth mas possible. Nakaamlor sa igidal. Yalto ko na Special Olympics. Kumbaga widil tela ato 7,000 athletes amlor si. Germany, eh? Oh, Berlin, there are 190 Countries. blue. Argaligera France, hongede. Dia kan sebenarnya ulir tinggal normal Olimpik dia kan sebenarnya morai kay. Baik dia kan gel mau ular ngomong sih. Baik tinggal rungul ada dia kasih ilmu medan. Tinggal ku koras mer matu ngariam itu ting. Amma medan begitu abai gila mukan seperti segi del koras sports. Diku baik hu aliak lugu yang meri opening la bela games. Makmal melulu urang was mom oyeng nggak sih do besit. Tika temlasta to sungo lakran mo besit. Gila del boy. Dia nga Dia gila logisi, dia gila logisi. Maka oyeng ngerti. Dia kan sebenarnya dia kan atra sports yang trainer atra sports. Dia kan sebenarnya dia mathematician yang mau sisa kerangan mau mathematician. Mengarnya superstar tiada bela ora tokora sports dia kan 13 member na sports bela. Tapi kung bisa record tadi. Ada other member ay sports either ka politician ka benor ka ngarinya dulu lembra buai. Din dira katal ngarinya gurbangem. Dira katal ngarinya tugem ra basketball. Ay kita ngarinya tol atal kami mengcomplain wasi. No check ra basketball training albong gardi. Magukare mga tigal bigra sports lang ka sumarian tito si. Ngay yakot certified der kumam rogui. Aling do bil trainer adra basket. Ako si Tiasel, ako Na certified der mlora training. Oh, ay makbulek. Bitiagi na niya kasabay. Oo, ngayon gito. Mengerilar mula cloud effort ring. Pero lalong na facilities. Abela kita mo rin rogi. Di sel sum kita invite tara blue me. Yung nova sirgi de kita dia katalangan. Something is very wrong there. Sige ako. Okay. Sulay wala idung kial el alwige ngarngia ora economic conference amayo 2 days. Emlani aside event tringi dulmu sira Wednesday. Eli melang ngarngi ngara amayo. Atara presentation tiamlo amol tulas ya blur belawa man itu te economy. Le self protection la al tiro del base ra igel study sila Crutchfield School USA seblo all those PRT del motmok ra economic atom le project ra 3.8% growth al FY ya al re-assess seringi ng wasen dia mal itu 0.5 mal digi malak along itiga economy digi o nakitira ka liga siya kasi o sa presidenta dira ka manangali mangkang shelter lora el mora igal blue endira kan midlo ertia en blo el mong en blo ya connection ra airline ng details sa seguida si sel bolo gil siang se pedro kora telgi blo kora o maakla en morway kita mamrula igay kita tokol source of revenue maral mer warwa stable coin ma ang rank so sa igidya atletele la economy kita ilang but I guess yang aku ngiri kasi kalau kau nanti ke melihat kerak cloud di tiang kami itu nanti sel mungkin dari Oktober 1 yang am na mau dua kampak tergi berkurang flow tergi dia kata mulai so aku bilang so in the coming days kata lah kasi ada orang mau makai dalam so dulu sih ngara orang mal yang presiden tengah ngerti ambil gol sih kita aku nggak tulis jadi kita am more sale half but are projected to give half of the pre-pandemic level so that's a really good news so 40%. I say dia para di mereka Dia itu orang minum latihan Tire ko komesra aroya priority gid lindir ko masarong ko siya. Gid ngaram kada paklo ada bet. Sa idulum grola amang, sa idulum grola si cucumber, sa idulum grola ngigil. And these are require global investment, millions of dollars. Ilang kumesa igal awayang at pangal sa smugol sen na igal hero mimang esaram tum grola igal telan igal blila pitchpool may igal ako igal ngaram niya kasi do mass investment.
nga telan milyon migam delia o ombrura kam de ngat mata se cucumber ay ese de ba restaurant da kam de ra hongo ay ka syokol ka amang mo mutra ombrura ara pruk me ay ka hindi ka su eden bro gara experiment ra biya se kurata sel marika churak ko se ulit malakos tiyan dia ka su edrulin mo mutra gin ay ka gi mas edrultra ka erun mo klol basyo tiyan da Dia kami member presidente kami mga $5 million in numero si Sibira. Hindi ka lutang niya, Bori. Luatnya eruli application di bawah one page. Eruli sel process lo say kumara marine resource it help prakaw set up ra blile. Se edira kan dia kal mga ka dia kal sokal ligan di nakakuram na mo marar sel tokoy tikal adraser sa si sumsa mo share sa kamako te tuloy mi share sa excel mo ikaw sa PM ning katablo oil kora di mo kora mo hay artial wase la kadamo lindi ka maamring lurior oy mong jadi mal simple the mal bio mesarwa Singapore o mesarwa Israel mataywa kinam gegrel bulu dia ka ability na star other magisil morabang mo girel do it lo ikal state ona ut makburs may mo luli da mo lo arngi itu really aklol pasyo potom kro wang karu ba taman kagi tam kro taman na motelar ara really adara la shares dos pa ut makabel dia can make sense Kita oleh laga the break lagi the stalemate girel bimornya Kroll Corporation sola mengkloa capital ngi dia kan dikrendam each small farmer dia kaloryo I see. it has to be a master corporation ketiga a solution ngi gamora huri ping alo Thailand pwede mo titrigil adal mudu lom guru laigang make mo se ajab gaw ngartian lu sak kamam sum kadik mo se kambes at maska 1 million good luck gawa buk lang mo dinga source or adal help gaw eventually another 6 months 1 year make mo se Akteludo da black kalil di ala labor ma expense dia ka profit ma dia ka revenue leng ak matitul raise ay gal arm the only way the going to treat the other may so lang organi imala adalo farm walking through the stages all the way to the end dingirel klo capital ringi run like a corporation ngaringi agagili hierarchy ra adalo ngara marketing mga operations mga accounting Kita run ringil as a professional corporation, il klolur. Yang sa ilmagis, hindi ko mang nickel and dime as small farmer, and dia ka sabihin, ada ka skill til. Dia ka knowledge ringil lang mo adal mo do ilmay. Magandi nga na agagidale small budget, ingir magsig nga small budget, your chance of collapsing are much low. Hindi di 1 year item la collapse so ba. Ngari nga time bibli ka other olbi ra kulula Jaka ba Moses itira marut yal lila ar mat pa ay do nga do tong lil kay atray kay gidror ba environment na invite ra atray UN mi magi mo musubre mangoy gama magi mo magi chira tokora sales matokora ada aquaculture agriculture dia kal sa ML expander asyo barbela uling lakarbela le next door neighbor regida huiripi Ahuriping ara adalom garula al adi free di ora la skular ngal gide tira ngarisel garula al asers asina ma huiriping asersela dial ol tobda ma akmuse gide gida ngari audasul ngaka ble adar gil eldebel el sel gok tbormi tokor ekonomi india ka igagid mawari gide as yakol tberuli atokora cannabis nga kaulbang garuba kagid stat musubri mar scientist kita ilak ligarel bulu el subed drilla cannabis en major economy na blur belo dia el do rakwa man dia el do regel dia kal independent tumurgi controlled by their mother company mother country kita nga el okya kagid ra Europe ma Asia directly mo do urgi de letiang akar makardi di kilmutun morsel kunsa drigin mora Gira nga collective idea ra other way. The number one hindi ka economist din gitu mang. Kung tino siya presidente kul mo orang, eluti ato mas PGST ngila olbi na siya PGST makit, kita turn in the middle. Mang akum dasweng
Gida sige economist may ensure kay gid question gid. Le ob ko ba kal tarak ram na mo to, so don't worry. 3 months from now, 3 years from now, velo PCST may gamal luto luto. Ang kita kantil kami report. Hindi ka adal laway serigit. Jadi tin mo algorong kam na meeting. Yan lang kita ro ka di YC di. Kundi YC makadrubo ka nga ngedi YC dia ka change ra. Makumda su sige del teka risk. Siya makatira alon ay kamamaka ni aldwe. Until all mira kanulam tanya teto na tawag kanulam na mo subiil ko ngirigim kadungul mo na. Hindi kadungul mo ri siya may matrak mong ngara. Dia ka adal teka risk. Hindi siya kalusog da tril wasi tirgal adal kot maraw adra bulat. Adil kam na teka risk mo na Titanic. That's how we make money. Teka risk keme. Dan suko mo kadung tirwa ba di mo lulo ni tingi mo sel meklu kung natat we will never get there. Nakamal nga rin imon. Adik siya yung antara. Kung siya mlara. Mlara Manila connected merbelo. Imon mo dong okra gingal lumagira imon atra Indonesia. Agi adu maldim la ko dengero sengkala ta ko dengen ngimang. Kaisel baldu tapal lengga kam na invite tingin mel wal mo access ra atmel lang kasual malal matu e umagite. Yung sir, ngo asra aso ada pulmo. Lengga to ka uto malo ngora lo message. Lengga lumo ko tapos sendiak. Nako espera ko tugal melaw. Tirado amor trako magkakakante. Ya te mas dia. Agim lora huiliping mo aigal rogo el lombra huiliping sel top tra huiliping mo sois bersel agora inspecte ga sek mo na clean sel rogo el lombra huiliping aware export and clean go through sige del misil ma quarantine ma customer a clear ngi magi mol mo o mes na mo so mamalo gi kasi agi mo maara yasay agi ne dangar del suma exporter ka less than $5 million ka labor sel bisil Kumangsa ka rin. balik ko si kita gaya del tigaw sobra pero ngene mo ko tingnan siya gid sa yan sum so del expand del moraklo bulu agi gid tukar wa kana bisma bebi rato ko hindi ka legal lom ko la awlen Adal belaw lom ko la ano 3.50 cents na tachi Askera siya ba mo pedra. Ya, kasalak ambasadora Krilia Economic Symposium ra Taipei. Invite ra tigale umgrola agi mamutra Jack Pierce adra oil bebira businessmen agi mo malung na du right zoom balu na du. Ya real betiawa bere trigal investor make mo say ang kasolom ara copra from you but I want 10 tons a month. Agi dim la tangar. Puro kali nara agim mo say I want to buy 200 pound every week. Dia kasi supply tea. Hindi na sa ginit mo tell economic symposium magi. Di mo dia kaloryo. interesting lang man mo klong diswes hindi dia ka click mo Ura Cisco ko investor at asinan mel soal liga atioka. Mangul me makibura kibili ko mabel tabla kara etin kita. Mengwasi. You know what? I need 90 tons liokang. Kaya di ba dinibela ulo? Uy, what's the upside niya sel niya kasumel bakot niya. Ay kun start ra value media kan sabi. Ya to pora cost sa oriyan pora idungan. Ano tayo ni mga na huliping a produce ni much less than cost. Dire ka laktiw ay sig mirawan ra conference explore ngira Thailand. To asya small island al waigit. Agirel focus ra tokora technology luwa Singapore. Girel dia ada hospital luwa ke girel basyo. Pero hospital brain git. Girel ar ngal belo rogul mo IT. Girel ar belo rogul focus ra internet. Girel ar belo rogul ra modern technology. Kuno mo hospital ngi exactly. Kuno mo hospital ngi roll over na society git lang. Al sum kardir kam sada magit ma igay git girel el do. Ya kum das yung hindi ako matakal hindi ako maigari. Ya President Adriano Baldilu Alcides. This go cloud migration. A lifestyle, my earnings, mal distance. Di quickly and akira mo dura ay era sometimes bagay mo ay sira triple ngin mora sina. Mo tegire clothes sila pong mora sumsom you have to buy in bulk. Ang nga mo
Oh, men si Tia ulit timra ringi mak na masay gangi dia kroli even half of it. Mo to kora mo saw mo ng okrem mga to ngor na sila Hindi ka ata Europe pangka kasi. So mletela ngari obla may ka ringi. Ata Europe kasi. Oh, yak marami na lagi apa. Marami arrangement. 5 furniture containers sa Talboy. Oh, buto marayo siya ka tela. Proyek super mo karan. Mga beta, mga 5 na tinal magaya ka pala bela na mga ano customer. I see. Anyway, so kita marula temet katam la morsel lightning round. I see. Okay? Aktiya ka start try adul ba katam maral mo. Siya ma 2.5 minutes. Sure. I see. Okay, Ma'am Saul, dia karuba kam bring up to kara kanibis. A problem rebelaw, a direct kita di one industry nation, di tourism. Etigidal cannabis asbel taramo industry. Le adra Moldova am lertiang, terul adra Moldova. Ekmulwa se kamiu as mama le help pro kamiu, lumura cannabis. Don't worry, sell harvest agim ar kamiu eurelama oltura EU. Magim pusing ngaranga EU ospe. Ikpuse EU am lamo ospe a cannabis as a substitute to opioid-based painkillers. Ar adra Europe every day lola painkillers. Anything from joint pain to you name it, headache mangara. Ang magita maklo itit mase ulagim willing el help from you. Tialo ko baliga mangara Moldova, we cannot even meet the demand ra Germany alone. Ik mase kami ako tangat le dital kamam o nga license is amalo tuway gangra at sila EU. Masagim apply application ka mamawa kakret yagi. Hindi gim lamit tarogoy. Magamiw lang ako tilang nga malungit posisyon. Komdinula sir, pasal la. We'll take care of everything. Although that move, mas anywhere from 25 to 50 million a year gross. Makmase. Para maulbil aro ka datya. Okmong domestic tigale policy maker please. Ay gang aya kadwol dil local consumption rasme export purposes. A diversified economy rigid. Tergibil guk buka ba pertiale berreo del dobang. Saule, sila la lightning ra. Saule, apa ya? Dia nga mal di ibarat ko ak kumesringi mal di iwayul gidel to del to ra ko dalar bela. Sira sandem lada ara blue ligel dia kan expect ko se mosme dinel agim lara more gede ko si time ngi gele Joel Miles bugung esap al roda mo esap nela sengal dinel Maria Kamildiri dire ko ngal mendengel wasa chibra blilio Maria Kamildiri sa Friday ela ko tegdem la mo atak announcement tra amarcelol Maria Kamildiri ngi bela di mo makar bela man botak talad del no mesa igi do mesa igal dinguno tel mergol talbui enggal orai dunga ko mesringin trigel adal apet ke Kamildiri bela ngari mal to kata mula dire serbi atai mak trigel momdas wase kid ke da blal sara ruwakal kid le tel di sera kodal ngadir nam asarung ko le dire digas ed report tai gal kodal kamsa sel kuktial galbu igil kuk bukladra Israel rot magara sera ako sera sapato ko makwase legel mal ki krer at 28 years old mak aktiregel mo umdas wase tiak kada mo besakar nakar kada mo besit pigal ko to lidro se Amerikan di ko kurang lagi lah pastor magmi la ngari sa osigil sa ngin ngakamal na asang ngil multo pa di mo kasi kita tinggal kamaldil ko siya most activity wala kamaldil ela kita ngari kita memgirel ko bran adin na da san waisi Kadala mal ka tigre. oy waisi Dire kan pa ko ang ngungil mo om sotel silwasi. Tial low birth rate terbelaw ora stagnant population. Tia da em no lamyak mga dori tausin na level maldin bola ka sal mas euro ka kay kita ro. Lightning Lightning nga ka di so lo ay sero ako at adro ring sirgid ro siya abelaw simbe belaw game. Umurak lugo. alam mo dia raklu Dia kang bay solo ay sero mul dia kan sa mul mong wasit tial blay ablal harti
Mo live stream ra opening ceremony ra klubo. Ma championship ti tele IOM may sponsor ti. Okay. Neng tumlat kil gumiwa so mi sports di ngara ko gumiw. Aso mi tune in mira channel 38. Ano ko mo ang YouTuber ko mi ko mi singi del. Ito ang morgir kaya. Mo gira kuran ay kay gidel balugil facilities mo ko ay kay gida ko rin yan. Adi last lightning nga ka. Uli kira presidente ra al-Sid silen. A club al gold albangan ringi. Reapportionment ra kongreso be. Active ne kilo geringil wasi. Tigil member sel gamiti, adi mede na dital gambes ma bisis o gabi. Wasi. Mang wal dilul wasi di el albuy lakut maklihing mo sen mo tokoy. Mo ko mo rulia reapportionment mo. Tala tirgal. Tumde la teo. Tede. Te giri full board there we make a decision. Ya kalau forum. Magteo ay rumel wasi mo. Momda surabi is el organization or binakulula. Saul erbora itu. Jangan lightning nga mlay nga laklit. Bahaya lightning. Bisubus. Dia ang way say apa ini soal di may niya sel lulgor niya hirma ra to ra arol siapa lang man la reaches el got the lowest bull rating ever. Before siapa ya belum Korea ikal mature economic or the developed world seguida me got the low bull rating na en ela siapa lam la yang alak kami meng siapa lam la kalau me second news the tiayen tian 200 tian 20 trillion yen to akabel men tamlat tadi say gitu daw el for the next several years ito bal trial mosuseo ra rol ra ada asyawan le mal di marail morio like by 2015 ala deep below 100 million mark which is an alarming al mora syabal iga so iga dia ikal belu at direk di roy temla momes elin roy sige top na ko ra incentive mo suseo ra pen kial direk al belu bela direk takal necessarily ka top na udo pero mula apply mula infrastructure Betul return na naman malu ti kial marami ay sige dia ka Nari ang pal di 1 minute. Sila mabis. Ya kami di kung ais ra argululo siya. Tirgal adara media bela pala media kansola. Amlaria secure tir sira unga deluror. Eli mergoye. Giblot mage se secure secure ang karubal kung ra rigidre ang mo. O presidente ngileng le vice presidente. Ya presidente kumamel kuk mle ilani da claim le ya warra presidenta kuk amlo adra board director en amlo o presidente agil senior kuk adra OTV amlo o vai se all grill kasuong amlo molmol el treasurer secretary ya Janice el kuk courier palaway ba no ngeng no treasurer meng segi da uklan ave uai so sing mal 4 years ngamle hotel el chairman el president 4 years en molelani 4 years en mo o kambes al 4 years ma o mal wil uktegal o te salmom ko te tar adal ngara o bise en malungil el sel el limo malisi irtiagi del dorungi el meskemak Malisi isero se ada bela ngaria lemtil mo mengelo se ngaria ma pluril mangaria akablemente til emergo ada media gil meskemia ate ala information what ter moru ise ya mal de bla mal tegit se lightning na kadin ngala ako sa El Alcil sen June 29 sen special election sa election July 11 12 days makadire kal mal dikaw plat kal long le marbek klado lo asay ngire mal ngua kandidat tel may ay gel soam krim marogoy elang gire mal meritertit misel wala malot pak sen kloar mo mel mosenkyo uga sen fal important tergide ngar ale da other belaw mulut kertirgal merladre termorigal madak mal bimul mori seygid mal di menang asulit tirgal el members ra kausis akla
mereka sulit mengerti lah, dia kalau rata-rata kertian lah mereka talsi kan. Maldi merikyang, meigang, have a nice weekend. Wonderful weekend. Thank you.